I pozdrav ljudi, dobrodošli na ovaj klip. I danas igramo Nebulous. Danas sam odlučio da pričam u klipovima. Ostale vide, neke neću pričat, neke hoću. Evo pojam danas, kao što znate, igramo Nebulous. Možda neki znaju moj kanal Bošnjak Gaming. I idemo ljudi. Idemo da igramo Nebulous. Evo, ovo plavo vas uvećao, vidite, kad stanete. Vidite. Kad porastete taj onaj čepić, možete da puknete. A ovo, to majhem modu vidjet ćete sad. Ako budem vidio neki, ovo sam vam rekao. Ovo vas teleportira, negdje sam da ovo uzmem. I ovo, onda, lako nisam pukao. I idemo, već minuto snimamo ljudi. Ne, hero je neki. Hero. Kak? Molim te, možda me. Evo ti me. Idemo mi ovo da uradimo. I minuto snimamo. Gotovo pa. 2. Tako da pojedemo ovo. Oh my god, koliki je. Bože, ste vidjeli ljudi ovo. Kako sam glup. Bože, vidite kako da se radi. Ne mogu. Eno najta. Teleport. To. Pojel sam ga čitavo. Jeste vidjeli ljudi ovo. Ljudi, to je bilo to što se tiče. Ima malo posla, pa zato ne mogu da više snimam. Nadam se da ste uživali i pozdrav.